Gimpasidenggan ng Sangguniang Panglungsod ang syudad han Borongan ni Miss Noemi Abing Curato nga residente Barangay Batoa syudad ha pakakabot ang ikasyam nga pesto han Pebrero 2026 nga Nurses Licensure Examination ug ang Eastern Samar State University isu nga ng College of Nursing and Allied Sciences sa universidad ang ira kontribusyon han pakaproduser ang outstanding boronganan professional. Pinangunahan ni City Vice Mayor Emmanuel Chusungco ang mga bagbaralaod ng syudad pagduholan plaque of recognition kanda Miss Abing kaupod ni Raiso President Dr. Andres Pagatpatan ug Miss Rina Glorian Capada din hit College of Nursing and Allied Sciences sa universidad durante ang gindumara nga pinakauri nga sesyon ng konseho ang Lunes, Marso 16 aging buhat sa SP Session Hall. Ini nga pasidengag ang konseho ingin parigunan hit SP Resolution number 15 series of 2026 a resolution commending and recognizing Miss Noemi Abing Curado o Barangay Bato, Borongan City for ranking 9th in the February 2026 Nurses Licensure Examination and commending Eastern Samar State University and its College of Nursing and Allied Sciences for their contribution in producing an outstanding boronganan professional. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.